I ove godine smo ovdje treći put da obeležimo ovaj, nažalost, tužan dan i težak za sve nas, posebno za pripadnike Bošnjaka, ma gde oni živeli. Ovih dana se desio zločin kada su bili ubijeni nevini ljudi najstrašnijom smrću. I stvarno, naš bol je do neba velik i veoma su nam teški i ovi dani u ovom svetom mesecu Ramazanu. Ali Srebrenicu moramo obeležavati. Moramo obeležavati i ona se ne smije zaboraviti. Ne zato što neko hoće motivirati na odmazdu ili nešto slično. Upravo suprotno. Poštovanjem žrtve i osuđivanjem dželata, osuđivanjem zločinca, poručujemo da Srebrenica nikad i nikome se ne smije i neće ponoviti. Samo sa suočavanjem sa istinom možemo graditi bolju budućnost. Zato želimo ovim okupljanjem da afirmišemo našu predanost i našu borbu protiv mržnje, netolerancije, predrasude. Samo tako, znači, možemo graditi zajedničku budućnost, samo tako možemo biti prosperitetni i ovdje u Makedoniji i širom svugdje u regionu.